Kanyang laki din! May sa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Kat saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, Panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare dyan, no? awan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan a lumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo? Mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ha? No way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay, pagyaman ako na, gaputay may kahani. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga gururekan ka. Kunak lakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta? O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na gati moves mo. Da kagaya man bakit? Kunak laki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawin mo. At dalaang napatag-anapan na, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanam aya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak.
Basta adda na pa na. Normal adamaga ka ta asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day ta pa nagsao-saom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, ngagro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa, bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Ah, aywan mare, kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare, sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan ama kapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day a babae anya. Di na mauray ama palabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria? Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel,
Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram di awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kasta gayam ti bagbaga ni Gurya, mare. Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nilakay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Iso as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, mare. Kasta kayang aramidin na agorya na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay adaya agorya. Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarom at gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, hinanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaoy.
Anya? Oh, mamati ka. Iso abagbagam ti asawan. Sana nasaya at tikas jay nga aramidin na. Salbag kini ti kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-serbeg, kuna mo na. Kapota da serbe, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagak pa lang nga asawam, ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din day nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kon di amin, may papan kada kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, mate. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat daramid na alinuloko. Gusto ko mamatan amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagpagaasi. Gorya, kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti makatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tizabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, Mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka, iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha? Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagam pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wano dwa tawan nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay kuma. Kuha, Mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, Mare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito'y sango. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel.
Uray arkila o kung ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So ngay mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na ladagita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito nga ibagbagam. Ala, ingkan. Tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga min ti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oho, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Hagyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya, kaging ganito balay Manong Rodel. Awan na nyaman na, ading ko. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers, masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud no day tamano. Mala, alaang mo day ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti bariyang. Ne, 200 pesos matay ta. Nagadun ngay. Ang lakiting! Payaamon! Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dito iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ang ngaruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no si Kati pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon kamatan amaladaw nga agawid. nahikan bakit? Sa dino ayo ti paggabwa ka sa bali. Napanak ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kay balayda. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, apay, ada ka di parikot iti dayta? Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na. Awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gay jabalayda. Nagadum, laga. Sapay daga jata tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat.
awan mon pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapag himunam. Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sanak ngagpangadwa amang ngipos itiruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasodos iti panggap mo nga aramedan. Tamang ano si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel paylaang. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka ambaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kay dain, taing ka aglotaw iti sangpitan nila kay Mau. Anya laki dain. Nagalas talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasam man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napan nagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun day apilang. Ay, saan nga aglablabos day jay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngamkas jay kit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga isuka pa'y kumaamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang ang sikat ipag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napanamatla inis istorya agar-garyak kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mo't nga asawa na, nagdakas ti pa nagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay akas na tilang ang bagay. Ata ka di parikot? Kasi lang nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik biyag ko naktumat. Yeah.
Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apod no? Kanaawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. Noad naman ti rumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat, ngamday takit din nalabas a panagimimon mo ti ipagpangrunam. Oho, di oray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikakman ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain. Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, saan ako na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin ang nakaturog kinilakay ko, idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa tadwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ipapay nakatata. Ay, ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo ti nabay na. Talagang nga-impose na ti rupat ha? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga mare. Kitaam kat nagatong tinagkongkoment Awanan, nadadaol ang tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaol mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang mo't lalo kaaagaw ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar, kampusan ko. Awanan ka mo't itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti kapsyon mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay. No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamot lang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? Ay, kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay, saan nakman na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indelete mo, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong kapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak ammo na anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamat tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, iti na ibaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dahita nga aramid mo. Sulbaram, dahita nga problemam dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae.
Saan? Saan na kamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno mom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Oo, uran niya pa iti lablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti ropa mi iti Facebook. Aga samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagada. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo aya nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Oras niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Nilaki iding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasano ngay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nangipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Barang at dapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Vicky Bakad, kumusta kan? Ne, di mo timbaga nga agawid kagayang Poldo. Uwan na ta, awan mo ito. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din Bakad. San miya may tuloy, tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurinder rin, Bakad. Iti anya makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Andiyan ko na ti financial tayo. Manong Porto. Awanan. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no damam mom, amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan manong. Imposible mo naman tamam mom. Ano gayem mo abak nang. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni manong Chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Ada magama mom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si manong. Adong amin ti pakakumyakuman na dayjay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko na. Sayang amin tayo dyan. Yung sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsap-sapol nga ni manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen manong, Ibagam ken ko na, tayo suto may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya.
Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financer da. Mayot nga tamat dayta? Mapagtalkan nga ta, dagita tao? Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan? Awag ka rin ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang ang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramida. Kasaritam metla ang ti boss da, ken ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kandila kay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan niyaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mo ti usok nanang. Kunak man no da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo ijabalay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Iso ti mapandakitaan ka ni Carlo ita nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta kay? Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met. Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo? Naparikot ta basto. Wen, manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni manong Tiocho. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan pa tinted na manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yan da, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, manong Poldo. I-text ko dahil tamat layang. Agim impaki ka mat lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasaya at ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Apang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni manong Tiocho, manong Poldo. Naibusin dahil jay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nag-comic ka mo tayo. O sige manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas tan si datay o manong.
Nuan niya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamod lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Yung laki ni. Asino dyan imawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta ba na? Naibus ka no te bastuta. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitang arod kahit. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalistamot kiti amin. Masurot lat at itulagan mi kan puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at ati gunggunam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa'y tinayrimit da ken ka. Ano sanda te aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Ket, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, ket awan to ti agsubli. Di si kama ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mo't lang inrimit na puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ko da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti puno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nagruna no awan kasuratan. Narigat ti agtalaki ti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la kuma. Tama pagtalkan da kita at tao anak ko. Manong Pulto, ape nga limlim nga yung tida dumapalito. Shh! Iwat mo ka disi ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. Adala mapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ka. Anya laki din. No kasta, agsubli ka matla adagos. Nakit kapilitan ang mga nusan nga mo da Carlo, teraramidin da ijay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masidangay. Bukal man na isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton maramdama. Manong Puldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyangay ko. Bingay mo, itindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kabaylaan mo dita. Manong, ati. Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta.
Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na si katinangidanan kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito, Carlo? Okay lang, bet, Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, Manong? Kaano nga tabalpas? Itong sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong puldo dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, Manong. Dumagasa ka ro di tayan da. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa, Manong. Isto kami ti agdis-desisyon dito eh. May mayat na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, Manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog may, iti manwapulan. Ne, daytoy lang. Uwan, Manong, basit nga ro tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo Si kamot tin ti makamo amang ilako, Manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin nagastos ko Ano sampay lang, Manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Manong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanay, no adda maornong. Day talaan ti inrimit da abalitok ken kalakay. wan. Isulang matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man no nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak ka mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daddo maabalitok da. Inlimit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, diyak ka rin mo. May tuloy ko pa iti mangiruwari iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti Pudno. Basit, tinilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati daduma, ibulsa na. Kinapudno na, adati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangiluwal ti kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi sak ka mismo tinakakita iti nalabit na. Isugayam abasit, maulol nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mo talayang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, Manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo Ta ituloy mi trabaho inton Martes. Pasensyakan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, Manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga makabawi tayo ita, Manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Nailamlamang mamatibalitok na irimidyo ko ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isungam mo kundi amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kon kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugik iti tamo. Kadyak kayat amanayunan pa'y dayta. Na.
Sino ka dagiti tauan ko, ti nagipulongin ka manong. Aramid na kita. Anya laki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pa maneknek. Ha? Agsapul ka laangan iti sabali a finanser mo. Manong. Numan pa'y taadda mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Gantiin mo na finanser mo. Nalawag. Unayin da ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sabali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyak si Kapuldo. Mayatin di plano ba kay? Rogyan mi ko man ti trabaho inton Martes. Unay. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kas laddam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang dito. Makabiro kak to, iti mayat a financer. Ngam iti dayja, Jojo. Apay, iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, adapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam, ano man ang gundaway ka, saan da ka abendisyonan ti namarswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Daytoy ti listahan dagiti gamit iti dayja a restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mat ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay, adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay?
Anya nga tagagpaiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang ka dagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguro dumlaang nga adda ti share mo di tabakit. Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarem. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, mare. Ayan nga iti kwarta, mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ay, katwa na. Mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay. Ala, sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abisi. Tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Uwan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mare Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika ko matitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Unanang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi ken ni Mare Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mare Merlin! Mare! Adda ka ka de! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya ngay ti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itid na.
Ti ko na nilakay ko kat ado ka naman ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na awin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarne ti baboy. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka di lang ti sales tayo. Uwan, dahil talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sangaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, manong densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinala ni abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numa-over ko ti lutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka din, nanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit din, nanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam laang Wen ka din, nanang. Apay, anya ti panagkita yung kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka di, tinagapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan itay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko.
San matasigo da kastoy? Apay nga ta? Day ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mo't ngaminan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapol mo kankwana. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka, nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay, sos, no kasta, nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan, no? Anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na, agraman ti kapital mi, Nana. Kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare? Man-manulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare, nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Ay, awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Ay, kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kuma iti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, Mare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao? Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem
Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka, saan a pagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog o ti kumarem. Awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.